Thingiraine wa Iregi kaunti-ini ya Nairobi nikuo president oete mweke wa gutariria kioneki giake hari bururi kiria augite arenda bururi woerere thutha wa kioneki kia mwaka wa 2030 gukinya muthia. Ni uritie muingi urugame thutha wa thirikari otoria wekire hindi ya gatiba ya mwaka wa 2010 iria atugeirio ta gatiba iria njega muno gitaro-ini kia Afrika. Hapa mbele nimeitisha mkutano tukuje tuketi chini. Tarehe 12 tunaanza safari mwezi huu wa 8 ya kuketi chini sisi wote kama Wakenya. Vile tukiliketi chini tukatengeneza katiba yetu, pia tuketi chini tutengeneze mpango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Athiete na mbere na kuga ihinda ni ikinyu ria kwambararia bururi wa Kenya kuma gikiro gia bururi ukurite hanini nginya bururi ukurite na gikiro kinenenene. Kuringana na bengi nene ya thi, no mabururi ma Kenya na Tanzania tu makurite na gikiro kinini ukiringithania na mabururi mangi ma Afrika irathiro. President akiuga bururi no ukure ona makiria. Na inawezekana hii nchi yetu ya Kenya ambayo kwa sasa imewekwa mahali inaitwa lower middle income, we must become an upper middle income economy in the next 10 years. Ugite thirikari ni guthii na mbere na kuhingia ciraniro ciayo kuri muingi ona igitungagio bukirira ni atongoria a mung'ethaniro. Tunahitaji miaka 20 ijayo, miaka 20 kizidi sana, miaka 25 tuwe na utajiri wa kutosha katika taifa hii. Tufukuze umaskini, watoto wetu wapate ajira, tuzalishe chakula ya kutosha na Kenya iweze kwenda hatua hiyo ingine. Mimi niko na imani, sijui nyinyi. Ni amenereirie mung'ethaniro akiuga nduri na mubango oro wothe wa gutindika bururi mbere, akiuria muingi ndugatigwo na thutha bururi ugikora. Jameni, musikubali tupelekwe mahali ya karata ya pata potea. Watu ambao hawana mpango yoyote, hawajapanga chochote, hawana maono, hawana mpango, hawana sera, hawana agenda. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.